Aski pantaknitaki kunkamasqaptasa hichurutaka fútbol toqayta kamyachawinaka uthi. Bolívar taman machaq anatir irpihipa Beñat San José hupaq hutir ilap uru intayatani. Ukat hutir paksi uru tun kapayan uru naksaraq kipanaka paksitu irnaqan qallantkani. Oriente Petrolero tamaq Erwin Junior Sánchez huparu intayi. Akana tirek kimsa tun kamaraniwa. Hupaq ma temporada takiu kontrat regentawayi. Raheem Sterling hupaq Mundial Inglaterra tamam cuartos de final anatañatakej kut espawa. Kun hamti yatiptaq octavos de final haniw anatkanti. Kunatej utaparu luntatanakaj mantapjanja. Uka masinwa Inglaterra marcar wila masina kapar ingenyatak mundialat chusasinja. Masuroh Copa del Mundo Qatar pa waran kapatun kapayan yantawin octavos de finalan pa natawi utkawayi. Marruecos tamaq chusaru España tamam puraptawayi. Ukami pan yapta pacha utkawayi. Ukan haniraki ugaraj utkawaykiti. Ukamasin penalanaka utkawayi. Marruecos tamatakej Abdel Hamid Sabiri, Hakim Ziyech, ukat Achraf Hakimi hupanaka ugalanak uchantawiyapje. Bats Banoun hupakiu han gol uchantaña atiwaykiti. España tamatakej Pablo Sarabia, Carlos Soler, ukat Sergio Busquets hupanakaj haniu gol uchantaña atiwaykapkiti. Hichaq Marruecos tamaq cuartos de final qewa. Ukat Portugal tamaq soqta gol mayarua Suiza tamara tipawayi. Nairir gol Gonzalo Ramos hupau tunka pakalkun Qatar uchantawayi. Ukaroj Pepe hupau kimsa tunka kimsan Qatar pair gol uchantawayi. Pair pachan Gonzalo Ramos hupaq wiltatau pesca tunka mayan Qatar gol uchantawayje. Ukaroj Rafael Guerreiro huparakiu pesca tunka pescan Qatar pusir gol uchantawayraki. Ukatatua Manuel Akanji hupaq Suiza tamatak nairir gol pesca tunka kimsa kalkun Qatar uchantawayraki. Ukan pirus Portugal tamatak pescair golau purinja. Nias Gonzalo Ramos hupau kimsir golap soqta tunka pakalkun Qatar uchantanja. Ukat liatung tunka katat pa katam piyaplatoroj Rafael Leao hupau soqtir gol uchantawayjaraki. Ukami pan hichaq Portugal tamaq hutir kurmi uru Marruecos tamam tunka mayan alwar cuartos de final anataskani. Ukat hichur ukamrak qaruru haniw mundialan anatawinakaj utkiti. Hutir ñan qawru wiltat anatawinakaj utkani. Ukaki usilat kuyakanaka yaqorkama ma hacharuntawi taqanitaki.